Замест звыклага уроку адкрыты дыялог. На прыкладах з класічнай літаратуры Тамара Крушенко патлумачыла падлеткам, як гаворка фарміруе імідж чалавека і чаму звычка брыдкасловіць разбурае атмасферу нават у самай моцнай сям'і. Мы все ведаем, ненарматыўная лексіка вельмі ўжо пранікла ва ўсе сферы нашага жыцця, і ад людзей і адукаваных іншы раз можна, як кажуць, міжволі пачуць ненарматыўную такую лексіку. Мы вось як Саюз пісьменнікаў Беларусі, Гомельскае абласное аддзяленне, спрабуем весці сваю такую працу, каб наша мова, беларуская мова, руская мова, у нас, як вы ведаеце, двухмоўе, былі чыстымі, не, скажем, загаджанымі гэтымі вось брыдкаслоўем, самым розным, якое можна пачуць. Важна не забараніць дрэнныя словы, а прышчапіць моладзі густ да правільнай і вобразнай прамовы. Гімназісты ініцыятыву падтрымалі. Па словах старшакласнікаў, лепшы спосаб узбагаціць слоўнікавы запас – жывыя зносіны і чытанне кніг. Чтобы обогатить нашу речь, я считаю, нужно читать книги. Я считаю, что это очень круто, то, что сейчас проходит такая агитация, что давайте все читать. И я надеюсь, что в будущем сквернословие сократится в разы, и мы будем общаться нашей красивой родной мовой. Я считаю, что эта акция крайне важна для молодежи, и не только для молодежи, а для всех поколений, поскольку чистота речи, в принципе, насколько она чистая, насколько она лишена слов, паразитов, сквернословий и так далее, это действительно важно. И я считаю, что помочь в этом может участие в различных общественных мероприятиях, таких как театр, какие различные выставки, ну и также, опять же, чтение – это чрезмерно важно. Тэматычныя мерапрыемствы і акцыі пройдуць ва ўсіх раёнах вобласці. Арганізатары упэўненыя, культура маўлення павінна стаць нормай у кожнай сям'і, а асабісты прыклад бацькоў – лепшым інструментам у барацьбе за чысціню мовы.